Pravi čas sem prišel, ne? Marjeta je dobro, Marjeta mora tako spati. Maribor. Težko gostovanje v Malečniku, ampak smo spet pokazali pravi obraz, torej 5. zaporedna zmaga. Rezultat se je lomil, vendar smo na koncu spet povedli in zmagali in vračamo 3 pike v Marjeto. Mislim, da smo odigrali eno dobro tekmo. Pač rezultat žal na koncu ni bil realen, tudi malo strani sodnikov, ampak na koncu 4-2 rezultat za goste, to je to.